tune nei a fiafi. Talanoa le Uso le tino Kristo i le nafo i tu o le tatou hainga whareanganga. Ma lo lava le soifua maua, ma lo le langi a mama. Ia o te taritonu ia o le anga le leifu e o le atua o. Whai e fui un tatou au dia mai le nei tu la ia po le nei fui taimi o le aso. Fe au mga haluenga matiute sa whawhenga i matatou. Ia ai tatou vi ia mwhaaftai le atua. O toi moa le nei wheidua inga i duno nei. Whaasaralaunga whape nei upenda te whailangi. Ia, tai mai sastou soifua, ia se mātou ola. Ia la tātou toi whaasoa i fo i lea fionga le atua le nei a fiafi. Ia, māro soifua. Mālo soifua pasta, mālo le whamaro simane e fiafi. Grace Recipient Community Church, pasta Efeso Fonoti. Ia, mālo ar ngā lua, o umi fo kausanga. Mālo. Ke ia rumwa. An mea le sin kaua o le whai al finga ngalo le re. Tau tātou ngā duru e pēr, pēr pēr o Tofia tātou i lea fo i wala o duro. What a joy, what a joy to serve our God. Mālo la wale. Ia, ave fo le nei awa noe. Toi whatalo whatua i pāanga wō. E masani le Talanoa le Uso. Mo le whenei fo i tau sanga o tātou tala no ai ma tātou fitu wha ia maalu ar wha maalos. Tari tonu ane mawhauwhau. Ia, o lo ia tātou whaatasi mo le tu i mea uma, tātou whaia, vi i ailo na suafa pa ia. Ale nei a fiafi, o le tam ta upu lei dunga mea tau Ekalesia. Lotu. Ia wa kua fo i la kele o kua i ngā. E tonu le o ta umanta tal o le fiafi ka ngoa le fiafi silingia ko inga me foi na le mai tau wina tonu lotu fo e me o mo me fonga mo me fai fa ili mo me fai vi inga mo pisenga me fa penga e wa ese soloa ia a me será le Ekalesia le patpati po le apempi wa ia wa le popeia ia e dingi vai que le o kai ki e le ingi me fa penga o le whesini la ringi. Matai futa. E te tau, o na whaonga aina, ni me wha ili. I to tonu o lotu. Tā so. O me mo mua lava, na sunga. Pasan lea fiafi. Ele o iai se, o me mo mua lava tau le mawhau whau. Ele o iai se pe wha pe o maoti o iai se wha tonunga. Po ia se ta iala al whenga fōwia. Well, peno whātua mera wale kipi le mafo for Christiano Church is a New Testament concept o le vaenga o le whenga fō. E le whapeanga la kia e le whenga tuai. O lo iai ia principles ma o onga le whenga tuai whapena o na au ngā mō tātou. Le angai whaanga o le whenga fō. Ole scripture le ala iai scripture le sa Yesu la unga scripture le nga la unga mtala i apostolo fa atase ma upu director ko Yesu ya ila to ne i mea ne ua derail ke lele alu la utala e tu se malo fsiri pasa ele ise se fa sino manga ma oti pe tau ona fa nga ina tonu o tapua inga i tono lotu ele e se kala whapenga whape a me e te tau o na whaipe ele o makua ma oki mamati there's no direct command al tuspa ia kalua ila onga olele ai o se tala ma oti ma se tala manino ma tuspa ia ele tūlanga o avea lea maala o whaapea inisi ele te tau la ona whaonga ina ni me wha ele tono o le wharesa, ia po tono o le whare lotu, ia po temo o sauninga. Mela le whai mai e le manatu lea, e ngā ele o le langona whape whai mai le atu, o le instrument sili lava ia ona whaonga aina i aso nei, o le leo o le tangata. Ai ka inga, e Ekalesia whaonga ai, ia me wha ili, ia peona, ia i tātou. E whenisi o Ekalesia, e makuale ai lava masa instruments, le se piango, le se kitara, le ai ama se mea ngā o le leo lava o tangata. So, peila o ngā vaila le whenga inga tuai, e whawhea ngai. O lo o iai ia records o le vi inga whaonga ai instruments, o lo o iai fo ima whaato nunga, ina ia whaonga ina ia instruments. Peona iai le mua no wha inga tupunga, luas fultolo whai upu e lima, ngā whai mea kara, a kuspa ia ua whaatonuina e tā vita,
whaafi. O le sia vaenga o le au staulanga. Whangau sa le vi ne whapena o na whai la tō le mea lea. O le tāina o la au. Ma avele vi inga. Whapenga fo i tuso salamo kele me o iai. Pe ona il salamo iwa valu. Nga whi me whaatonu ina fo ina e tāina ia ki tara. Ma la au pese. Whengen kwai lea. A pe on whaku e tele mawala ni mea whapena I le whangenga fau. O pela o ngā whanga manatu le okay o tapua inga ngā whengen tuai o whaonganga o la aunga sa whaonga I tutonu le malumalu le whengen tuai. O mai la le whengenga fau. O le malumalu le wa ia o le atua le whengenga fau. O le tangata. Po le tino kerisho. O le kerisiano. Whamailo la I o le tatununga lea. Ia, ele koe mga o mia whapela mga le koe mga o mia le malu le whengenga kuai. I le whengenga fau lea. Whapena whi una le tue mana o mia ia le malu o ia mea whaili. Po o koe ngā kapua inga whai whengenga tuai. Whengenga fau mea lea. The best instrument. O longo winga la, tu sai la malefinga ngalo le atu. I le whaonga ina nani me whai. Pesa ole. Lea, ia sonei. Iyo, ile manatu langa la vaenga ia. Yes, kusara la whae mera vaenga, okay. A whapea la le whengen kuai. A whaongai mea ia, malu. O man whengen fo, le malu le tua o le kerisiano. Longa winga. Ele aplika po foi la ia me whailia. Iyo, yes. So le kalinga langa, o fisilinga, e au consider nisio o mea whaapea. Kai ka inga la pio ngalue ina o le lotu o le atua. E le whaia ingi tustu Singapore ni manatu o forefathers. Po ele tala whaasolo pito le lotu. Pia whaapea whai mai ia ko inga asola. Ia, a lava piango, ia pere fos piango. O mai lo kako. To refer yo. Tangata ia. Yes, like in the history of Ekalesia, like 15th centuries, hundreds, first century, like that. Look, lela fatula tala. Why manqua? It's uma preference. Belanga ia ke me reformers mala to. Yeah, o isinga faonga ia o kengi po piango fuinga e kua ia o isi e usufua. E o malava termine. O lo ia lava Ekalesia. Uso kerisiano e prefer la vala toia e usufua. So le mea fatu le ngalue ina la le lotu pe o ngai leo yese se tala ma oti ma se manino ma kuspaia a me faonga instrument pe mai ele faonga ia instrument to e uila le ia se fatu nunga tu sa o mai ine fa pena ona faonga ina pe ia me fa ili tutono lotu o lo fa penga fi o ngale ai se polo inga inga ia fa pe ai e whaonga, pe whapea mai, awar whaonga. So there's a freedom there. Olo i ailisa olo tonga ngā, wai whaingo fia lawa ka ngā whaungi kula whongo, e leo whai mai el tuspa ia. Tapea, kakau ala ngā lawhi mea whengen kuai, I don't think that's a right application, po a right interpretation. The church, e le aplika pola e mea ngā. So mai lola ia tātou sa olo tonga lea, pe whai pe le whaia. E le anga le whai, ele anga foi le faia fai mar saltonga ia vi pe al principle fongale 1 Corinthians 10:31 le mai o le ale me fai ia vi ia ele so pe fa ili la pe le fa ili fai ia vi ia ele ai fa ili ia wa le svinga me popole ia nga iska ka e fai me fa ili wa la kua pasi mai ia musika kerisiano au pe se pe ko nga pitch fo nga nga waka ki apolo ke va ai a pe o conversa onga o instruments ia a fa ngala instruments make sure it's Christian music ia vi ia le pero on va tu e longo fia e ke la ngonga ia musika kerisiano mal musika ele kerisiano. So come back ele aunga o la fusile a pasa ia lava sa altonga ile Ekalesia awale fa masingo ya ule ele fa onga ia instruments ia le uso la fa onga instruments a pe nga fa le uso la fa onga instruments awale ia wa ka ko failo fa va penga ia fa ka inga pe la fa manatunga pa wal me la fa mai o la reto male waina kau kere o koe maua koe ngā reto ma koe ngā wainga whaonga e sur keminga i o ise whaonga le whalaua le whakaun whaloloa o ise whaonga le waifas le whaonga le whatau mai i le
ele Christian bookshop ia o le se whaonga ia le keke whunga le se anga sala. I don't think so. The idea is have those elements e whai ma whaamana tunga e whai ele euska i ele whatununga lau umang whai mai i o ise whaonga le actual wine alcoholic i o ise le ise alcohol i le wainga. Some people poor country e iei kako usu Kirisiano na o le vai lava e whai ele whamana tunga lea. So, o mea whape na e lai e leo i ese tapula a fwolea a whapea wang sala a le whapea ua reang sala i o mai kongo loko isi ke minga o iei lea o ngā mako isi ngu e kūr whaiwhi au e le se pule laa ai ngongofo e lau kaka e lungo pola vai fwunga umalot palpala pola vai sa whaerua lung kaka e le se ngofoa mantua o le mea lai sa roma whau whai mera kwa mane kao i le mero ke la ungai lea loko me kisi la ke ma fau sa moa voi lea o le kwa farsa la koe ma ngai me ke ngofoa ai ma ngofoa mokunga le ai e kere me e pa apa funga le koe ke e ngai fa malama ia koe ngofoa so ia vi ia le ele se kapula pe on mai o le piu o le audience on fo kan fa pe so as the thing i pe la fa pe ngai le mena fa ko musica instruments nice no instruments ia le ele fa pe o yese kula fongo pos fa to nunga le tua e au nga fa instruments don lo ele se me fa pe na pe fa pe fo e leta tau onga whainga instruments tono lot. E lo e se mea penga o le sa tonga la tātou le warfsi le anga sala pea whai instruments. We can't find it in the Bible. Se anga sala leo se instrument. Again, we can't find it in the Bible. So the freedom is there. O lo iai le sa tonga le mea. Ai ia whai ia vi iai le ri. Whai ia vi iai le ri. E o le mangingo la le me whai ia. E la ia le sa rokonga. Whai, male, whai. Pea me vare whai su ola vai nea tatu whanau. E o whai tatu to ina mai o whanga. Ele se whaaringa kāling. Of course, we want to use our children's talents and gifts. Ele se platform for ilea e display ai po ele lei ai leanga o longa leanga inga o leo mai ka ko vivi e fa penga lo ma vo fa ia ngal ka fa le kongo le pese ia pe ka ia le vivi i lo o le o se le armea we come to worship you come to look at this and pe pa o le pese pe ding me fa de kai pe ai vi ia pese justification. Hello, we go for lo pasta. Ia le la magimo le kulanga pasta. O le fisiti donga dua de ka yo au ka fa. Se me yo kofinga. Le o teining no Tofiga. O la sa o ngal kuspa ia le foi kulang fa unga ina fa wina po Tofiga ia po o teina. Tonu ia o Ekalesia. A me se la kofinga ele ti a Kongo. Ia po to ina ia po le fai on la se ko na pasta i kuranga ia fa ma le kuranga dea ia ta to vai ia ka ko vai am solo e mai tawina se van fa pa o se mea i isi tapo inga isi Ekalesia o se mea te lele mea but I don't blame them. Lenga le skama ivala au. Ele mela talanoa le ordaininga po le ordination le o le whauino o tofi. Ia uia o ke prefer skuanga uponga le o le whaeina o tofi ia po o le tofia ina. Pe o me vanga le face Ekalesia ka o le sar kofinga pe o sanga fai me fa pe o ngala o la ala no fa pe tu lo tala o ngale fa pe se ilonga e sau se si alo ia se sauninga ma fai angi fa e nga lima o nga fa pe la ia o fai o fai au po fai o te akono po fai e ui lava o le menga kaunga o iai kaunga fai e alo iai it's more like
o le whaalau iloanga I tangata lotu, o le tūlanga lea lewa iai, o le kofi lea lewa ia hai, kofi lea lewa ia hai. I to tonu ane o le lotu lea. I kongo ai o le loku, I kongo lava o le ekalesia. Ava aile I le kala kuspa ima le whaasolo mai, I le mera ko whai aku ai, wa pe ata ka ko whaau, pe skar whape ko whaau ko whiwhi au. You're thinking of something that look like a graduation. It's like a celebration. Wa kere fa pe ele anga pe se ale winga o le tala e mafai lava o nga fa nga lo tofi ile fa ko fifi au ia o lo la sa e la ko fifi ia wa ia ile fifilinga tu sai male so ni mai o le nganga ia o taun tu ina tu le tofi ia la kulola ia le fa kalo ko inga ia oi fifi ko inga that's it. E fa pe ole fa nga inga ongo le special no o fa ke ka inga pe o kala Yesu le fai le langa illustration fo ile o langa parable fo ile matai male au ona la den kofia pule me o le kalanga ia fa mai o tofia o kofia tofia lona li o le mela le ton fa matala ku pasai o le tofia ina o tato ile mela to e mawhai o ngā kōwhia e o tātou tai. Wai e koe ngā whasirunga whawhera ngai loa. Ala iei principles ar kuspa ia. Yeah, for instance, o le Acts 6:1-6, a iei le tōwhia ina o ti a kono. Le ngau mai ia apostolo whai mai. Okay, o too much kelele me la unga mā koe kalo koe mai koe whai kufukufa ngā o loa ia. A tu mai mā kou se e mako whaasanga kalo ma iloilo ma whaile upu ma study le upu a tofi mai e o tau o le mea the apostles give the authority I le lotu e fili ai ni tangata se toa honu toa fitu so o ngala o ele fili ai o tangata a se amo fili kanga o le whaatonunga ma ngā mai I apostolo peila o ngā luenga ngā e onu I want to read that Pastor Faman mole ngā luenga e onu ngā iele il tala whapena ngā luenga e onu whau pui tolu my brothers and sisters choose 7 men from among you who are known to be full of the spirit and wisdom we will turn this responsibility over to them whaatonunga lea lau a mai oie fili tangata. O lo fai pue lima, fai mai. This proposal pleased the whole group. O le manga onga leo au apostolo. O mali li e ele, ia le Ekalesia. Fai mai lo la ia leo o kala aluka I fai mai. They chose Stephen. Who chose? O ele teinga tangata lotu. Longo inga la e fōringa mai. E mawhai ona tō fia e ingi whai au. Mawhai fo I ona tō fia e le Ekalesia. But this is the bottom line. Whether it's through the church or through the leadership of the church. O le taunu unga, po le conclusion e talanoa I tātou mākuenga e o tō whinga ngā ale atua. Me ngā langa whai atua I tō whinga al tātou Ekalesia sa whai. Lenga whai I ngei, whai sa mo wherever, I don't care. It's God's ko whinga, o tō whinga ale atua. Asea, lang fui la ia tō ina. Laua iai ia le tatalo. Laua iai ia le tu ina atu le tofi lea. Wa iai le agreement lea. Ile ta inga le na ale anganga o le atua. Kele o le maula velave male mea onga ilo I. Maela umalonga amai le uri ia ma filfili ia Stephen Famarola ia. They brought him. So they chose him, they brought him. Ngala ko filfilia ia Stephen ma le ko ongo lea. Ia mai lumo la apostolo. Mai lo la apostolo la ko mea fai. Mai they prayed over them and laid their hands on them. Le tala kalo ia ma fa ulola ia lea. Ia po fela vala e aluanga ia. Po se a ongar pe fai pa pe se silva pe. Po se a ongar kuspa ia le fa wingo coffee of course la onga arkuspa ia la makua I ali mama tila ioi kongo orkuspa ia pe foi la tofia ina o to ina le Ekalesia lenga va au ia I o create
Ne whai Paulo ia tito. Mea ngang oi ngā. Le tito mua. Pe ne whai mai ia Paulo. Ngā lang oi ngā. Inga ia e kango e whaile mea lea o lea mea o le kofi whai mai. The call of this command, First Titus. Chapter verse 5. Yeah, First Titus 1:5. Whai mai ia Paulo. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished. Lea mea unfinished. Ele enkai kai whai mai rola ia Paulo. And appoint elders in every town as I directed you. O le ale, o ele kofia ia whaiwhi au o Ekalesia ia. O tito. Ele whaasino manga maltaita inga a Paulo. So, a whapela lai iai se whesilingia whapenga. I tofi tutono lolotu. Well, it's this. O e kofia. Tofi tangata lai iai i le tūlanga o le pule i tutono le Ekalesia. In other words, it's the authority or the elders. O kangaka o iai le ofisa. O lo o whaanga i o inai e le atua na lotu. Pero me wanga whaku. O le upo le atua i on tangata e sau mai lang kuspa ia. In other words, e sau mai i au auna o lo i tutonu o se Ekalesia. I le vapeo mai ia, i le au loku i aso ngei a sau le perfekanga mai le spiku. No, it has to come from the teaching of the word of God. E ala mai i le au whainga luenga a le atua. Peo o tūlanga ngā e au o ngā maa oki lema ma manino. So e mawhaila wala o ngā whaapea o le ordination po o le wha uino se tofi. O le tuinatu lea o se tofi i se tasi. O le wha e ina o le tofi po le tofi e ina o se tasi. I tūlanga po o ofisa enga lue e renga luenga a le atua. O ngā peu a ka oro wha unga, like we think of things like that. Alafu e whamamanga kusa malmepe o mele whai Paulo i a tito. O lea lava e desi wha unga kango e whiwhiri. Whiwhiri. Ia mankore upu lea mana waina lea tua. Yes. E la mea apas, fōringa, whakaika ingala, pei whelarka ko Ekalesia. E mankua, one of the things if kaukara so o ia, o le alu la ankuspa ia, it doesn't make anyone a bastard. E le whape guarantee, e le whaiu se kasi ma whaiwhi au. O le alu le ankuspa ia, e le avea ma se me vau ia, se tasi e whai ma whaiwhi au. Asea, langa whae mwhainga e alu la ankuspa ia, ai le avea o mwhaiwhi au. E mwhaiwhinga le alu la ankuspa ia, ai mwhainga whai o mwhaiwhi au. Why? Because a whape, if you are a church member, o le mea nga e whaama aongi loku maka o nga loku, that's why the church is there. E teach ma a wa o oi, ia fionga pa ia ale atua. And then you come i le nātu langa. Pe o mea whanga, ia ava esel ma whaurgaka. Pe i whanga, I'm not saying we are promoting le alu le ankuspa. Ia whai ma whewhi au. No, that's not the point. O le mea roku whaakoi, ia ava esel ma whauwhanga le apea. O le alu la ankuspa ia, e le kong whewhi au. Pea ai fia whewhi au. Ka ora ngā alu la ankuspa ia. O ngā luenga le ali. O le poto foi. O le mea a le atua. E mwhai anga o ngā whewhi au le ankuspa ia le o langa ako. Ai le iloha whaise mea i le ngā luenga a le atua. Still have a coconut theology. Doesn't matter how long I study. So a coconut. So lo ko inga nga so a coconut theology. Pasta. I te vanga runga duare ka wanga I ko sili bene Wai sa ola le tatau ona faire faivare. Faivare o le fa uina po o to fiina. Yep. O sto finga tu tono. You pero fair to o the bottom line o le atua. Let's say so tātou ia I alo kakwhia I loas ka kaunga whai ma. O la kako me whai, pero me ranga whai le Ekalesia, o loa Ekalesia, na te talo, ma ana pongi. Ia, umare, te end up whai le vili. Uma ele vili, e whaasanga ia matatia, ka kare sui ia yuka. But even nga whai le vili, nga whai e kangaka, aurkangu unga, they consider it, they regard it, ole fina ngalo, pole tō finga nga ale atua. E o whalai I le kalainga kanga o whai tau atu, I le whai mai a Paulo ia
ia fui ia titu menga ku oi nga fa uma menga le uma mai kango e kofingi ko inga kofingi fai fe au lenga ngana so ngai o Ekalesia uma na wa o kofinga nga la sau la fai titu la ko fa ko nga Paulo ofsili o ai e anga kofinga ele me se me le anga ai pe server o Tofiga ale Atua asia dan vola e tofi el tangata o le Atua ele fa pe e vale nga vale tu lima e Paulo le ele authority le ya tito ma fai mal mau ki ngoi Paulo Titus know those people he know them he was with them he was teaching them ma fa pe na so I vola el kala a Paulo ngai fai i ko inga le Ekalesia i Efeso that is I mean Efficient for. yeah Acts 20:28 ngai fai kala a Paulo i le uri i fai mai keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. See, who made them overseers of the flock? It's God. It's the Holy Spirit. I nga overseer it's not. It was Paul that appointed them. It was the Holy Spirit that made you overseer. So leala fa Atua ya Tofiga I kongo le loko. Nga ofetatu talan mele stasio tatu tano nga Ekalesia. In spite of whether it was me or you or posisia o nga le Atua na faia ia Tofiga ia. This is how I regard those. It's God's kofinga. O Tofiga ale Atua. Se vangala uka kuva ai korkaka o le alu loku ai pule el falkalapu pule fale fai ia mi o le anga funga maalu inga ka ko e lola e les fama oninga nga o se tangata o Tofiga ele Atua e fai au but we see someone work ka ko ai lona soifua ia mata to loa le ila o Tofiga lava ia so o tulanga langa e kaunga ia pasam e te loa fo lava ile Ekalesia okay ka inga kofinga e nga lue fo lenga ngole tu e tangata lotu la tote talia ai this will be our faith out this will be our deacon this will be our elder ele se me fo ngale if I pay if I make no he is not supposed to pela o meanga e fai mama fu anga ele kauinga nga e fai ma famaoninga ele finangalo le tua because be mindful of this is God's church these people are God's people indwelled by the Holy Spirit o tai me fa penga so e yai lava la nga sulong e yai lava e kau lava nga ali ia ni fu o le nga e loa e tangata ma mene tangata o le mako ka ilea o le mako elder lea o le mako fefe au lea i tūlanga e te tau ona iai i le lotu ale Atua Pastor pawhewhea la pawhewhea unga mautino o le tangata lea e whina ngā loi le Atua ngā ka kalea le oval au ia le Atua ese meo i peila va koe karakara kiki me peila va o na ofai atu o le o se tangata fu ngale wa ai i le alu o le soifu nga lui e alofa I mea ale Atua ele te ena le Ekalesia lon Tofiga agreed le Ekalesia okay he's our leader he's our elder, he's our pastor. O le si whamauninga mangingo ngā, pele wanga o whaku, just a moment ago, o le lotu lea, lenga lue mai lea nganga lea tua I tangata, ia lato langona matalia. Wa a whape I se whaalaputonga whungare po se Ekalesia, e whape nā ona, o majority o ka ngaka ele malilie. Well, I don't think that's ele kaulanga. Ele kaulanga fa uor Mai le kau sa kaunga va ai se ska ka. Ma ai se fefe au po se ti akono pe fa pe o tulanga nga ngala ia. Kuso o se ele ngata nga o stangata e ia nga va. Le karango mai le 1 Timothy 3:1-16. Yeah, ma le while we are still in Titus
qualifications ya le mga o ia Paulo ya tito kang fai 1:5-9 fe mai an elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the truth. An elder must be blameless. Talk about one of those those qualifications of someone that titles will ordained as a an elder must be a blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Kuso o anga va'au mai e te tauana i estangata e a vea mawhaiwhi au whi mai. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy, and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. Ele whaingo fie. Ele whaingo fie ia qualities ia maanga vaaia. E te tau lava o vava ai ele Ekalesia i me te tau onga vea tangata o le si whailunga ma oki lava i o le 1 Corinthians 9:16. 1 Corinthians ngai talanoa ia Paulo ia te Femai 9:16 makala an apostolo. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. One of the main indications that someone is called ole now. It's like you're dying to preach. It's like if you don't preach, what's the use of being here? Ale au ngalo la unga pe au. Okay, Lord. It's like you're praying, God, if I'm not doing this, I'm exist for nothing. So ko inga enthusiasm nga, ko inga kindness nga e yel tangata wai yai le vala au le tua. Amuna kala por for me. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. Kalo fai a pe o te le launga ina le fina ngalo o le atua. So o mata fai yoi la lea ta a toa i matangata o le Ekalesia o le mata i tuwina lea o le vala au a le atua e stasi tono le Ekalesia. O ie fai ele mea lea fai e ta o ie se sao le Ekalesia ane kakova ai so ia ula i il teminge o tato ia i whakaika ingara pe in tato tofi ia o le meanga ale board lea a sa whainga lea ta ia elders lea i o le va ai va pe okay kama leo kaunga whai ma ti akono kama leo wa kaunga sau e whai ma stasio to ina kama le ko inga kaunga koe va ai koe whasaranga o ngo leo foro ia leo la vea ia a le ko inga a le va koe o whai qualification ning fa me kuspai o ngā me whapenga o vanga what you call church discipline discipline e ngā ko whinga mai ana va ainga whai o kakai ngā ruru according in the upunga whanai wa e resi renga rua i on ka whare kong ia alanga rua au kau whesi whai unga ia so whose responsibility is that ole Ekalesia ia manino le lei onga le kakalangola i le mea ordination pela o tulanga o ia whapesea nga sala verso lea la wha o tatou tofi ia nga whairola ia wala ako inga o mai kakalo ma whae e lima Pasta, o kai i langa pūrea nāhi kofi e ke wengi kofi fonga le Ekalesia i e pūrea le Ekalesia i nga loko ngā mea ia po la whaingoanga ano whesidi ia whamuri e mele ka le associate pastor ma le
assistant pastor. Ongi fai au. Fapea ko Ekalesia na fai le kofinga la kaya para você cara ku pa ia le kura wa pe o menga vi le wa ese ko ringa ia arfisi ia wa de ka ku lo fu fai ngora fi ku sen kofinga ma me fa wow, unless someone need another elementary teaching ma fa sa mo ko nga me ko nga fa feu ka i fa fa mo le fa ka me pe fa sa mo ka fai au Efeso Fonoti fa palangi assistant pastor associate ele vai mai se assistant coach pose assistant manager pose coach Efeso Fonoti the word is CEO ole fai au Efeso Fonoti so ya ula ya when we do kemga fai fa ka ingara pe la so nga fai lo fa unga still fresh in my head fai fa unga o tātou tofi. Ele iai maskala whapenga whai mai a meo se whaiwhi au wā, se whaiwhi au o kofi o koi inga, o tuftoi ina, o kofi whaiwhi au, o tufi whaiwhi au. So, a ka o lole whaiwhi au, o anga responsibility ia, o le vai o le saunga le move a whale anganga o le Ekalesia. Ta i le Ekalesia. A o wa o le Ekalesia. Have that love mo le Ekalesia. Ma qualifications yan kava ay ngai. So if you have those o la le mele malisi me o le tofinga ele kofi ele la lang ele kofi ska la ka fa ele ya chelo e kofi ele pulenga ale Ekalesia. O fa nga ina foi la ya bongo asonge o pe o pale title so ka pewa o fai kau vanga kofima but the thing is me ngala fai mai ia Paulo mai o se o fia fai o ia ma fai au o mana o ia ilinga luenga sili ona lelei asia langa ma fa polulai o ka kapiko si a fai se muinga pa se upuianga o ka kai ka ngalu ia le muinga ma le upuia ma le tau valea oi o fai au kai ile Ekalesia pe volata tonga lulu i so o titles le ka ua fe au ia fe au lo sunga e winga ese ia ka me alofa I can't reconcile accounts I can't do those administration things but you do those e ia foi me fa pena ona faingo fianga o faia e le se me alofa nga vatele tu but the question is we are leaders in the church you do the pastoral work in the church apala ia me ka fai tau i o le fisile tulanga le ai la fafsil ai la sa ia isi Ekalesia fa sa o me se kofinga o le o fai o kai ka well I don't think ka ko wai Ekalesia o ka inga ne madalunga ia a piki la se me fa piko ko ngor kuspa ia fai manko there's two when we talking about the study of ecclesiology ele me ka o le universal church ele me ka o local church so when I say local church GRCC ele pule mai fua le FFCC ile management running o le GRCC o fa pela o le fifi al kakolu ele sau ia ki a kongo o le se lo kwe mai ele o se ve what a pulling on me associate pastor assistant pastor a fai ning fai no lo ko o mala e me ia le vai da e ning fai la me ia a fa pe la lo ko manga let them worry about themselves this is our church a fa ko yeah foi de cara le de melo wa mai ko ngana e de nga i da a ku la le ke le vunga yo le vai nga yes e ring ka o vai da fianga de medio o le ia foi de si yeah well people have their different reasons if I am here but I'm glad
We have our Bible. Ia kakus pa ia tātou te wawa ai. Tofiga marwala. Kongo de loko pea. E pasta. Kakanga Le fasili ia la fa uma kwa ini ia fika. I le fasili de. E fangale I mo le lotu mo le lotu. Ta hua tele mo le lotu fanga. O la fasi sino o la fasi an o onga. I ta. E tau ni tangata lotu na fasili ngia. Pe fa amasinoina le o onga ala tuta ita. Ava pe koe fa kasi konge koe e require le yes or no. Ala kalivave. Yes, absolutely. Lua se lau pasenge. Anyone that sit in a church has a right to question what they hear. Ke fautua inga foi au kako Ekalesia. I told our church many times, this is what you do. Olea, whaalongo ma su elelei. Mea whea koe, throughout the week, e ka kalo oe mo le whaila aunga. Ka kalo oe mo le whaila aunga. Aisea, inga ia mai le upu a le tua e tusa ma le need la iai. Ia awange ia mai se upu e sengi motivations, e sengi inspiration. Ia mai tusa, ka kalo oe sau le upu a le tua. Pe triangle, pe square, pe cube. E sawa e ngofo le se langa le upo le tua mo ita. Ke pe man kora sane fa ko la o kala pe fa sarcastic for le langa fa tua. One of you probably wonder now, how come this guy know what's in my heart? But it's just ole menga le ke ilo, ole upo le tua. Ole pelu e whaatau maaiona tu sili atu le maailo le pelu whaatau maaiona tu e lua. Ke le iloa mea la kupu kaka. But if this is the word God gave me, when I preach it, I have the assurance, lai e le kai foi fua. La mor kalanga ar kuspa ia. Kusa e la marau sili pe yeise fe au, pe kakau ka lokunga sili ngia. Ia o onga alola totaita. Of course, a healthy church, o menga kaunga iai. Avoid a preacher or a pastor is just a human, just like anyone else. There's always a room somewhere for mistakes or for a wrong doctrine or wrong teachings. So kungula fa penga e ngale fasilio kanga e koe fai le assignment al fe au and then study even more harder inga ia fa penga nga iloma mai o le le la fa ko kala a fa pe e fiu lava la ia tatale tu o lalo o se o nga makila manino I pay for the famalole fakir then that's not right. Ole mea e kau lava onga afa pesca que se mea make sure you prove your point. This is why we teach this in this church. This is why we say this is right and that is wrong. And then you explain it to them from the Bible. Awa elise me leanga me nga o ye un tangata e fesilingia ise a onga. I love that. Ke fia le se me nga pe ko ka kolukulang langon me la e fe me ka kuspa ia. E yai faya onga se. E yai ava no se le fa pe ole this person le fa pe se kala fa mai. There might be there's assurance there. There will be. Afe mai vola ia lo pekel o la o yai. Mai ia yong o lo o yai nei lava. Ia anet keriso po fa onga se ia. So o lo fa pe nga onga fa manga ko paulo I fa manga ko pe maka paulo. O kero ese kulo. Mai lo ia luko fe ai man lak fa mo nga I fa sala la winga ele la fuma moi. Ma ia muli atu ia tangata ia ilato. So o le mea piko sili o nga danger sili lotu ia so ngai pastor. Ele o le Mosalemi, ele o le Hindu, ele o le atheist. It's someone that is standing behind the pulpit. That's o ngala piko sili ngala makia e loko le tua o ka ngaka le faiva o le awa o male la unga o le upu a le tua. Who cares about the Muslim? The more persecutions, the more we grow, the more we firm. I'm talking about true Christian, true church. But o le mei paulo o le tala le se ioi o le na unga ka le se piko sile la danger sa ku nga ngai lo sa wanga tino ma le olanga le ka ku ke ai piko sile dangerous ferocious wolves le fe mei paulo I awalu ese aku e o mai al me piko sile fa ka fe me kala o le upunga fa mai among you longo inga ele sa mai le pahai
e le sau mai mo Iova e sau kongo le li o le taua o le li o Kerisiano e le sau mai Mosalemi io sau mai kongo le li o le kau o tangata lolotu ma Kerisiano. So it's tau so Kerisiano su ele lei mea loa o inai. Everything that I preached or taught in this church from the day one up to now, that's my challenge. That's my encouragement. Ekalesia so study. So because when you preach and you teach, that's what you know best. That's what you believe. Ol finangalo le Atua. Ol mea moni le. That's my philosophy as a teacher. Is this? I have to love what I teach. If you don't love what you teach, then think again. There must be something wrong. Maybe I say, maybe I error. It's heretical subject I teach. But if you love what you teach, you love it because you believe it and you know it, and that's why you love it and that's why you teach it. So. O fatuanga nga so ska ka loku wherever big po loku ka ko loku po loku si loku challenge question me nga ya oi e lau fi out question me nga oi e out po pastor Savea ma so stasi o to in so you gotta do that. It's not a bad thing. Ese me ko nga me vungale o lo walu le loku malo fa mo compare with theology, that's not a right thing. But it's not wrong to umarola ia le fa kunga ngaringi vai ke ala ia le wa lo simaluk ai le solve le problem. The problem is not if it's right or wrong. The problem is yes. Basta wa makuri kunei ngipiko. Fai o sisi me o e toi fi falo tele Talanoa tu sai man tam ta punene fia ya o le pa ngore o me pas tu sai ma filina e filingia ia if I afape se fautuanga fu ngale ke fe tu inatu o nga afape it fisin muli ale pas fa umalo tata afape se me afape na ke whatever ai akusia o nga matua I whawhea ngai ma le mea moni o Kerisiano moni lava ia maalofa I tangata o le Atua talk to your kai talk to your pastor so ala pule ale se vanga nga se awapese o nga fungale enterprise si se oli au e fiu lam kwa mangingo le si pe whakaika ingara me whapea wanga alpap kisonga ke whaola ina mangingo le karakus pa ia wanga Yesua ke ola ia ala le whatotua a whapela e whai mai no you ought to be baptized ongol mau funga le Mark 16:16 male manga luenga lua that's contradict the truth ava pera que fio ver ko ve mai well that's so vital ila on Kerisiano ola Paul of Kuang leave the church you already did your part ola olo fautua mai a pele then leave the church find a church e puler kus pa ia ma o ina ile na me kara polo te Saloni ia tofo I me o malava ia ta ofi mau ile me le so doctrinally means ilo le me mo ma hold on ile me mo so all fefe efesili all fefe challenge big question ia your pastors or your leaders is just human like yourself ile ava no se ma fa le to mo le saunga le mo le loko everyone has to do their part pues o se me o lo que me kauinga pe o ka session mo mudi ne o le tau sanga pe se me fai we fo ia le fai se tala fo I o pa anga fo ia pe se o la se me o ia ina le tu na fai fa manatu ia pe te fa lo tele lo ia ne pa o la vanga pastor o le tulanga fo ile wa te mo karangoi
ile taitai o le media. Po ia sana por kalame fiol ina ile vangoa le la kakafao al me mo ia le la tata fao singa you need a breath sometimes e le fa pera o ka komanga le fingi do kumanga e haluar por kalame o le lotu mabe ka penga pela usunga ale winga kala ngoa le media ia al menga a va pes foto me te ia fe kauka kuspa ia last week len kakal ngoi o le anga sala le fe kauka kuspa ia so fa na o le Atua ia mai au ona vai mal fatau va ia o le ngali tala fe tau tatu spa ia talo le tasimo le isi ia ma to anga e maftufuta ta po ile Atua fa pe on fa tunu ina tato ia fa wa pule le Atua matua le Atua ia tato ia pau le sko fa pe pasta fa ftai mole por calamele le nei fiafi ia le ia malo so fu malo la vai lo sunga fa fengaina te lo se ngaluenga fita ma le fengata nei tau sanga Atua se o mai so fa foi na foi ma le tai no le Talanoa le Uso ia e va le nganga fa ftai fo le nganga ia le li me foi ngaluenga ia me se foi le me ano fale Atua o mai o foi lo sunga o wale fo no le upo ia le ngata idea o le vai na tonu ma fa mam lama le mi tonu lo na fionga ia polo na finga han ia wala le porta la mel Talanoa le Uso ia talo fa man via le Atua que na quase ai i le ngawenga fa ia no finga ia mau tatu ia o le fa inga tatu Talanoa le Uso le ia fiafi ai le I fa umatu na le tatu pura o le fa peo na faise tatu o le faise malo longa moni ve se torpe fa o le por kalame ia foi na email to ftuna a wa mo de tausanga fo ia ele fa pera la fa la tu per por kalame ni me foi fa ia suru ta tasi la fa pena fa sara la wa tu ele el media ne vainga le fa na porta la ta tasi vai a sta tasi al terminei mo de ia fiafi o te tari tonu ia o la afa angata I le Talanoa le Uso mo le nei tausanga pa o le matou fa talanga bunubuni le nei fiafi pa anga wo uso e fo I o fia le pota ia manuia Krismasi ma le tausanga fou tatou tu fei doa I le tausanga fou ia I le alofa tu no le Atua au o songa o la ko Krismasi ma fai tauri tu spa ia ma do finga ngalo le tasi e finga lo le Atua mo I tatou ia o se matou pu na fa malulu at fo a fai o se tala o so po vale po wala aloa le nei tausanga Atua le maftanga ia fa mangaro mai ma o nei ma le auna ia mo I lava ia de Atua se tangata e de Atua se tangata na o le Atua o lo ia le Atua nga me uma ia fa manuia le Atua le nei fiafi fa manuia foi le Atua lo loto le swafo Yesu amene